Yes, reka twongere tubahe ikaze abakunzi ba Kigali Lion News ni isaha ya updates n'ubundi nk'ibisanzwe turaje turebera hamwe ukuntu situation ihagaze saha y'ingiyi ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba ahubu imirwano ikomeye umutwe mushya wa MDKS urwanya ubutegetsi bwa Kongo ukorera mu ntara ya Katanga ubumagingaya wamaze gufata ibice bigera muri bibiri neza hafi y'umujyi wa Lubumbashi. Ni mu nkunde tuze turebera uko situation ihagaze, turebe imushaki nyuma y'iraswa rikomeye cyane aho bendaga kurasa uyu General Gaceri ndetse na bamwe mu byegera byiwe. Uramenya byimbitse icyakuruye ibi byose, ibi bitero, ndetse umenye n'impamvu ikomeye yavumbuwe bwa nyuma na nyuma, umenye uko situation ihagaze. Turanyarukira Mitamba ahongeye kugaragara imirwano ikomeye ndetse ubona yuko yahinduye isura. Ku murongo wa telefone turakira umunoko informa aduhe information izaka kanya uko ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze. Ni mu nkunde rero mu minota mikeya mbere yuko mujya mu mirimo igiye itandukanye, abagiye kujya gusenga, abagiye kujya mu yindi mirimo, turebe akantu ku kandi, turebe situation uko ihagaze. Reka mbashimire mwe mwahisemo kubana na Kigali Lion News, ndetse nshimire cyane namwe bashya amwaje ku muyoboro wacu, aho tubabwira kugira ngo mwinjire mu muryango mugari nta kindi musabwa ni ugukanda subscribe, like, share, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro bicukumbuye kandi byizewe. Nge muri kumva rero kandi tugiye gukomezanya ndi Damien Hamugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima ahongeye kuramukaho. Waramutse neza. Igitondo cyiza nanone. Igitondo cyiza kuri twese. Yes, nibyo. Reka dutangire ihuriro rya AFC M23 ryatangiye gushyiraho abayobozi bashya amagingaya. Urabona ko ku ikubitiro bakomeje kugenda abubaka uburyo, ariko ukabona yuko batorohewe n'ibitero bya drone by'ihuriro rya FARDC. Bwana Bizima, ibi birasigura iki mu mboni zawe? Yego, niko bimeze. Urabona ko uretse no kuba ari umutwe uri mu bihe by'intambara cyane ku buryo impinduka zigomba kubaho, kuko ubona ko na gavumenti iyo ari yo yose icyari ikintu gishobora kubaho kandi ni ikintu kiba kigomba kubaho. Hari inzego ziba zisa naho zavuyemo, nko ku rugero twahera ku bagiye bitaba Imana bahitanwe n'ibitero byo mu bihe bitambutse byagiye biba. Rero hari n'ubwo bigomba kuba ngombwa ko uhindurirwa imirimo ukajyanwa muri kimwe uvuye mu kindi. Rero ni uburyo bwiza ubona ko ari organization yabayeho mu bijyanye no kwiyubaka ndetse no kongera imbaraga mu bice bimwe na bimwe. Ubona ko hari ibice byarimo icyuho kandi ubona ko uko iminsi igenda itambuka ariko M23 igenda yiyongera mu bijyanye n'imibare yo kuba abayobozi bakenerwa ari benshi, kandi hakiyongeraho no kuba hari uburyo bushya bwo kuba biyubaka muri ibi bihe. Ubona ko bafite akazi kenshi kajyanye n'imirwano hirya no hino mu gihugu. Yes, impamvu mbambajije ikibazo ni uburyo wenda benshi baba bakomeje kwibaza ese kubera iki bari gushyiraho ubuyobozi kandi ibitero bikomeye. Nyine tuba tugira ngo dushyire umucyo kuri ibi bikorwa byose, ndetse n'akamaro ko gushyiraho ubuyobozi. Abayobozi bagiye bashyirwaho ndetse ubona yuko ibintu byagiye mu buryo, ariko twebwe ikituzanye ni ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Bizima, ngaho tuvira umuzimi n'umuzingo utubwira uko situation ihagaze saha y'ingiye ku ma axe agiye atandukanye. Yego, reka mbere kuri iyi nkuru iri muri Karehe, aha ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ibirometero birenga 35 uvuye
i Bukavu. Ni igitero rero ubona ko cyagabwe ku modoka 9 zakekwaga ko zishobora kuba zirimo umukuru wa Generali Sultan Makenga, bakekaga ko ashobora kuba agiye muri operasiyo muri kiriya gice mu buryo busanzwe nk'uko asanzwe abikora, ariko ukabona ko ari ibintu bibeshyeho, ahubwo ashobora kuba ari abandi bayobozi ba M23 bari bagiye muri operasiyo iri gutegurwa muri kino gice. Kivugwa ko muri pariki ya Kausibiega habamo FDLR ndetse na FRDC. Ni itsinda ririmo, ni operation bahoramo ya buri gihe yo kuba basohoka muri iri shyamba baza kubangamira ibiturage bisa naho bikikije iri shyamba rya pariki ya Kausibiega. Rero iyi ni uburyo ubona ko M23 ifite ubutasi burenze bwo kuba yarakuriye amakuru y'ibiri kubera muri iri shyamba rinini cyane, ndetse kandi ubona ko ritabasha kugenzurwa byoroshye, bigusaba igihe kirekire. Rero harimo operasiyo yategurirwagamo ndetse ifite force nini cyane yagutse mu buryo butakekwaga, yari ifite umugambi wo kugaba ibitero muri kino gice cya Kavumu ndetse no mu nkengero za Bukavu, byanaba ngombwa bakaba bakwinjira muri uyu mujyi. Rero ni operasiyo ubona ko M23 yayihagurukiye ubwo yari ifite iyo komvo y'imodoka 9 bakekaga ko zirimo Sultan Makenga, bakaza gusa naho bahawe amakuru ku ruhande rwa FARDC zigabaho igitero cya drone. Ariko iyi ni komvo yari irimo imodoka ifite ubwirinzi kuko bakigerageza kohereza drone muri icyo gice, uko zari ebyiri zahise zisandarizwa mu kirere. Ni ikintu ubona ko kigiye gusa naho hagiye gukorerwa operasiyo ikomeye cyane muri iyi pariki ya Kausibiega ku ruhande rwa M23 mu buryo bwo gukumira iyo operasiyo yari iri gutegurirwamo mu buryo bw'ibanga, bo bagasa naho bayizibira itaragira ikigeraho, kandi ubona ko byari ibintu bitegurwa bikomeye cyane bimaze igihe cy'ukwezi basohokamo ari bake, ariko ntibamenye ko harimo force y'abasirikare barenga 2,000. Rero urumva ko ni ikintu kidasanzwe kandi cyari gisa naho gicecetse, ubona ko M23 yashyizeho akadomo ko igiye gukora operasiyo y'igihe kirekire muri iri shyamba ku buryo bari busige nta muntu n'umwe usigaye ukirirangwamo. Reka twerekeze muri Plaine de Rusizi. Plaine de Rusizi ni imirwano igaragara muri aka gace iyobowe n'uyu mujenerali Diplocame wo muri uno mutwe usanzwe urwanira hano wa Zalendo, wari uyobowe na Ngoma Nzito. Uravuga ko uyu mutwe wagabye ibitero muri kano gace ka Plaine de Rusizi mu buryo bari bajemo gusa naho ari uburyo bwo kwiba inka muri iki gice cya Sange ndetse na Kabunambo, uduce dusa naho duteganye. Bagerageje kugaba igitero kisa naho cyari icyo kwiba inka, ariko kiza kubabera ingorane cyane kuko M23 yo yagiye kubarasa ibarasi bavuye muzi, kuko yabashije kurasa bikomeye ndetse birangira irashe mu birindiro bigera muri 3 kuri FRDC. Ubona ko byatumye habaho gukangarana cyane kuko yarashe muri aksi ya Kiriba ndetse irasa no muri aka gace ka Murimbi na Kiamati. Uduce 3 turimo ibirindiro bya FRDC yarasheho ibikompura bya misile bigera muri 3 buri gace. Ubona ko yabaye ntibakangaranya cyane, kandi ubona basa naho ubungubu babaye nkaho biteguye imirwano idasanzwe bitewe nuko bibajije uburyo M23 isa nibarasheho ibisasu mu ntera zingana gute, kandi batari kuri frontline ahubwo bari bahanganye n'icyo gitero cyangwa Zalendo cyari gisa naho kigiye kwiba inka, ariko cyahatakarije cyane kuko ikigaragara ahangaha nuko babashije kuba bamwe bahaguye bakasigara n'intwaro zahafatiwe, ndetse misiyo yabo yo kwiba inka ntiyabikigezweho kuko babashije gusubizwayo ntazo bajyanye ababashije kugenda ari bazima. Rero urabona ko M23 ahangaha isa naho yafashe umwanzuro w'uko hagiye kubaho ibitero bitandukanye muri izi aksi babashije kurasamo ibi bisasu. Ubona ko ari nko kubihanangiriza, ariko byabaye nk'integuza y'ikintu kigiye gukurikira. Ariyo mpamvu ubu
isaha n'isaha bijyanye n'uburyo FARDC iri kwitegura imirwano muri iki gice, kandi ubona ko yabaye nk'aho ihagurutse nk'igiye gusa naho ahubwo mu masaha ari imbere ishobora kuba ari igaba ibitero mu buryo bwo kwirinda yuko bagabwaho ibitero bakabasha gutakaza utu duce twa Kiribati kandi tw'ingenzi cyane kuri akise y'uruhande rwa FARDC, ubona ko ari ahantu batakaza bakaba bahuye n'ikibazo gikomeye. Yes, nibyo, ariko bwana Bizima biravugwa yuko n'ubundi ibicero bikomeye mu gace ka Mitamba, n'ubundi kandi drone zikaba zikomeje gucaracara muri ibyo bice. Ese ihuriro rya AFC M23 nta kintu riri kubikoraho kugira ngo rirebe uburyo kiryahagarika drone, ko biri kuvuga yuko n'ubundi ku munsi w'ejo hari umuhana abatwitse? Yego, urabona ko iyi FARDC muri kino gice ndetse igizwemo n'ingabo z'u Burundi cyane, kuko nizo zisa naho zibifitemo ubushake n'imbaraga cyane muri iki gice cya Mitamba. Ubona ko bashaka ko bari kwataka binjira muri utu duce twa Nyakirango, Murambya ndetse na Gahuna. Utu ni uduce ubona bashaka kwigarurira, ariyo mpamvu bari gukoresha drone. Ni uburyo bwo kuzibira urukuta rwa M23 ndetse na Twirwaneho muri kano gace. Ubona ko bahubatse imbaraga zikomeye cyane, batagishaka kuba hari agace na kamwe batakaza, ariko imibare myinshi igaragara yuko FARDC muri iki gice cya Mitamba yazamuyemo ingabo nyinshi cyane, ku buryo ubona ko barizi neza urukuta rwa M23 muri kano gace, ari uko bashaka ko barusunika ku buryo babona inzira ishobora kubabashisha kuba bagira uduce bigarurira hano. Ariko ku makuru nyaya hari ku mirwano nuko M23 ndetse na Twirwaneho basizoye cyane hano, yuko nta muntu ushobora kongera kubafatana kandi gace kuri front line. Byibuze ibitero by'indege byo bikora biba ubutaza, kuko isaha n'isaha no wabona zije zikabanyuraho zikaba zanarasa no mu mihana inyuma y'aho imirwano iri kubera. Ariko ikintu bo bihanangirije kandi kitazongera kuba muri aka gace ni uburyo bw'uko izi ngabo zirwanira ku butaka zishobora kubinjirana zikigarurira ibi bice birimo imihana y'abaturage cyane. Ubona ko ariyo ntego yabo, ari uburyo bwo kugira ngo babangamire abaturage ndetse baba batabifuriza kubaho. Yes, mbere yuko utujyana ku yandi ma axe, ariko reka turebe iby'umutwe mushya wa MDKS urwanya ubutegetsi bwa Kongo mushya wavutse hano ni mu ntara ya Katanga, aho wamaze kwigarurira centre za Mikenga na Bukeya ziherereye neza neza mu birometero 200 uvuye mu mujyi wa Lubumbashi. Ni imirwano ikomeye yabasakiranishije guhera ku munsi w'ejo, birangira n'ubundi bigaruriye utu duce mu masaha y'ijoro. Ubona yuko no mutwe ukomeje kuavansa urugamba. Nuko situation ihagaze rero, turacyacukumbura tureba ese uno mutwe ninde wawufonze, ese nuwa ushinzwe iki? Abenshi bari kwibaza ko waba warafonzwe n'uwo bita Joseph Kabila, wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi akaba ari naho avuka. Ibi rero byahinduye isura ndetse byateye ubwoba kurasihanganye n'ubundi n'ihuriro rya M23, nyuma yuko n'ubundi ikarebi naho hariyo undi mutwe mushya ukomeye cyane usigaye ukora imyivurugutanyo bikitirirwa ihuriro rya AFC, uwo bitwa Mai Mai Zulu. Iyi ni imitwe itangiye kugaba ibitero muri iyi ntambara n'ubundi ihanganishije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe n'iri huriro rya AFC M23, aho bigaragara yuko ibintu ku bigendanye n'umutekano byakaze. Bwana Bizima atujyane ku yandi maxe, n'ubundi nicyo bari bakwiye kumenya hano muri ibi bice bya za Katanga. Yego, reka twerekeze muri axe ya mu gace ka Mwenga. Ni agace ubona ko hasa naho ari kujya havukaho imirwano, ku buryo ubona ko M23 isa n'ikeneyeyo ibice byinshi mu buryo bwo kubasha gusa naho bagenzura iki gice gisa naho gisatira za Baraka. Ubona ko ari uduce tw'ingenzi cyane
dukunzwe no kuba tusigaye tugaragaramo imirwano itandukanye muri iyi minsi ubona bitari bisanzwe. Aha rero muri yakise ya Katara ni agace ubona ko M23 usa naho yubatsemo ibirindiro bikomeye cyane ku buryo ubona byabujije amahoro FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi muri utu duce zisigaye zigaba ibitero buri munsi muri ibi bice kugira ngo babashe gusa naho bakwigarurira kano gace kuko gasa naho tubangamiye ukwishyira ukizana muri izi nce za Baraka. Rero ahangaha ubona ko FARDC kuri iki gicamunsi cy'ejo ndetse n'iki gitondo yabaye nk'igaba ibitero bisa n'iby'ubutasi mu buryo bw'ibanga yiyoberanya ku buryo bashakaga kugira ngo binjirire M23 muri iki gice yagenzuraga. Bayigabyeho igitero mu rukerera rw'uyu munsi, ariko ntabwo bari bazi yuko ifite force ikomeye muri aka gace ku buryo bagabyemo igitero ari abasirikare bake cyane. Ntabwo biyumvishaga ko M23 igenda iyongera y'ingabo mu gihe gitandukanye nk'amakuru baherukaga, kuko habaga force nkeya itarengeje abantu 40, ariko ubu babaye nk'abakubiswe n'inkuba ku gitero bagerageje gusa naho berekezaho mu gitondo cy'uyu munsi, kuko barashwe cyane bikomeye ndetse bibaviramo kuba amakuru ahari yuko hashobora kuba harimo abasirikare 3 bafatiwe ari bazima, ndetse ubona ko byanze bikunze M23 ishobora kwagura ahantu gasa naho bahite kuba yabasatira ahubwo mu bice bagenzuraga, kandi ubona ko biri kubajyana mu kaga gakomeye kuko bari gusa naho basatira ibice by'ingenzi ubona ko byari bifite umumaro ku ruhande rwa FARDC, kandi ubona ko uko bisa kose M23 utu duce ni uduce yibasira, kuko ubona ko uko igenda yavansa ijya mu bice by'imbere isa naho ibangamira aba bari kurwanira muri iki gice cya Minembwe. Izi za Mitambo ubona bari kongeramo imirwano ya buri munsi biraza gusa naho biri bube nk'ibibaca intege, kuko iki gice habayeho ubusatirizi bukomeye. Inzira zisa naho zerekeza muri iki gice cya Minembwe mu mirwano yaba musada zituruka hano Baraka basa naho basatira kuzifunga, kandi bigateza ikibazo cyane muri operasiyo ku ruhande rwa FARDC irimo gutegurira muri iki gice cya Baraka ya buri munsi. Yes, hari amakuru y'izi saha ari Mushaki hano mu za Masisi, watubwira uko situation zihagaze? Masisi kiriyo ku bitero byahagabwe nuko na n'ubu magingo ya ngaya drone zikigerageza kuza n'ubundi muri iki gice, kandi ubona ko zinasatira muri iki gice cya Sake, kuko ndetse n'ubu muri iki gitondo cy'uyu munsi hari drone yaje igaba ibitero hano hafi ya Sake, ariko ubona ko ari ikintu kiri kwibazwaho cyane ku ruhande rwa M23 bijyanye n'ubwirinzi, kuko ubona ko izi drone zisa n'iziteye inkeke cyane, kuko buri wese yibaza ngo niba drone zibasha kugera muri iki gice cya Sake zigakora ibyo zikora zigasubirayo nta kibazo zigize, ese ntibyaba bifite aho ingaruka cyane kuba zabasha kwinjirira no muri uyu mujyi wa Goma? Ubona ko hagaragara ko afite ubwirinzi, ariko abantu bakibaza ibirometero bingana gutya bikeya kuki igice cya Sake nta kibazo cyangwa ubwirinzi bwaba buhari. Nticyaba ari ikibazo cy'icyuho gikomeye ku ruhande rwa M23 ku buryo yakorohera FARDC kuba yagira ibikorwa cyangwa abantu yakwangiriza muri ibi bice bya Goma, kuko ubona ko iteka ryose yikuruye amakuru ko ahantu hari igikorwa runaka cya M23 cyangwa hari umuyobozi wayo ihita iharasa ibisasu ku buryo bukomeye. Rero ni ikikango gihari cyane ku baturage batizeye umutekano bijyanye n'izi drone ziri kujya ziza muri ibi bice hato na hato cyane, kandi ubona ko zishobora kuzagira ingaruka cyane ku baturage niharamuka habayeho iraswa rikomeye muri iyi migi. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire twifuriza kugubwa neza, nanone na update zo nakagaruka. Yego, murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali Iriyo News, reka tubifurize amahoro y'Imana ndetse no kuhaha mukaronka mu byo mukora byose. Abavuye mu materaniro tubifuriza kugubwa neza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.